Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. Lep pozdrav vsem in hvala za vašo potrpežljivost. Tudi s predsednikom in prijateljem Zoranom Milanovićem nisva mislila, da bova danes ob tem priložnosti srečanju šla skozi toliko pomembnih tem. Rad bi vas kratko obvestil o njih, prav tako bo spregovoril kolega Milanović, potem pa bo oba na razpolago tudi za kakšno vprašanje. Najprej bi rad izrazil zadovoljstvo, da je prijatelj in kolega predsednik Milanović že drugič obiskal Slovenijo in da je tudi ob drugem obisku prišlo do enega srečanja in zelo iskrenega pogovora in da je to en znak prijateljstva in da to prijateljstvo najno osebno med obema narodoma in državama tudi poglablja. In tega in takega sodelovanja se veselim tudi naprej. Prav tako je najno srečanje danes eno redkih po dolgem času v času epidemije, ko se srečata dva državnika, tudi sicer fizično, imata pogovore, oba dva sva imela veliko telefonskih in video pogovorov z drugimi voditelji, ampak po dolgem času se torej tudi osebno srečamo in to je lepo in dober znak. Naprej, obe državi sta zelo dobro, odlično upravljali z problemi, ki so se pojavili z širitvijo virusa COVID-19. To je na koncu lahko botrovalo odločitvama obeh vlad, da se odpre meja med državama in smo med prvimi državami, ki so to storile in to omogoča tako Slovencem kot Hrvatom, da se znova obiščejo. To je še en, se mi zdi, en signal, en znak dobrega sodelovanja. Tudi v času krize same lahko pohvalimo pristojne oblasti, da so dobro sodelovali in reševali probleme. Nekateri problemi so bili brez presedana. Vse skupaj kaže na to, ne da smo samo sosedje, ampak da smo tudi prijatelji, ki razumemo eden drugega, si skušamo pomagati in najdemo rešitve tudi za probleme, s katerimi se doslej nismo srečevali. Z Zoranom sva se pogovarjala o tem, kam se bo ta kriza odvrtela naprej. Zdaj lahko razumemo, da je konec neposredno te zdravstvene krize, ampak vsi razumemo, da bo pustila posledice gospodarske in socialne, da bomo verjetno šli v eno obdobje recesije in da bo enako pomembno, da bosta obe državi, kot seveda celotna Evropska unija, z komisijo, z Evropskim svetom, z parlamentom, da bomo vsi skupaj kot evropska družina solidarno, skupno, enotno reševali pomembna vprašanja za blaginjo, ne samo za varnost naših ljudi, za blaginjo naših ljudi, da to krizo, ki bo sledila zdravstveni, gospodarsko in socialno, rešimo prav tako uspešno v prid naših ljudi. In tukaj bo spet dobro sodelovanje, dobro razumevanje, prijateljstvo med obema državama imelo pomembno vlogo. Pogovarjala so se o tem, da si ne Hrvatska, ne Hrvaška, ne Slovenija ne želita, da bi prišlo ob teh problemih, ki jih pričakujemo, ob skrbeh, ki jih imamo za reševanjem bližajoče se recesije, da bi prišlo še do problemov povečanega števila ilegalnih migracij, do akumulacije teh dveh problemov in da si želimo, da bi tukaj svoje opravila seveda Evropska unija, na zunanjih mejah Evropske unije. Sicer pa si želim, da bi skupno dobro sodelovali in da bi ta problem obvladali do te mere, da ne bi poglobil problemov, ki bodo, kot rečeno, zadevali socialni in gospodarski položaj naših ljudi. Pogovarjali so se tudi o tem, kaj lahko pričakujemo v naslednjih mesecih, morda letih, s pričo osredotočanja, upajmo, Evropske unije na socialne in gospodarske probleme, na neko izhodno strategijo glede Zahodnega Balkana. To je za Hrvaško in za Slovenijo pomembno. Mir, varnost, stabilnost tega področja je pomembna tudi za
za Hrvaško in Slovenijo. V tem času koronavirusa so tudi dali inicijativo za to, da bi se nadaljevali pogovori z Makedonijo in Albanijo. Vsi voditelji te pobude, Brdo Brioni, so se tudi podpisali, razen predsednika Tače iz razlogov, o katere zdaj ne bi šel. Hočem reči, da tako pred samo epidemijo, kot med njo, kot po njej, ne samo najino osebno sodelovanje med obema vladama, med pristojnimi oblastmi na obeh straneh meje, lahko da Slovencem in Hrvatom, državljankam in državljanom na obeh straneh meje eno upanje, zaupanje, da državi zgledno sodelujeta in bosta tudi probleme, ki prihajajo, reševali v prid velike večine naših ljudi. Prosim. Dragi Borut, hvala. Vi znate da sam ja danas bio u Sloveniji prije svega zbog obilježavanja ove tužne obljetnice, tragične. Položio sam vijence u Teznom, a onda javio sam se u stvari Borutu i dogovorili smo se naći ovdje i drago mi je da sam prvi puta ikad u centru Ptuja, jednog lijepog grada, gradića, grada o kojem znam dosta, u koji uvijek, kako zna biti sudbina malih gradova, prođeš, eventualno se zadržiš na benzinskoj pumpi, tako da sad vidim da ima još više razloga za doći nego što sam mislio ranije. Pravi mali biser. Sve ono što je Borut rekao, o čemu smo razgovarali, ja samo mogu ponoviti i reći da to je to. Tema je uvijek puno. Zadnji puta smo se i prvi puta u mojem mandatu našli upravo na onaj turobni dan kada je Hrvatska počela strogo kontrolirati kamionski promet, pa je to bilo jedno od nesporazuma. Morali smo tumačiti šta se stvarno događa, onda smo u roku nekoliko dana jedni i drugi prošli i ušli u nešto i prošli kroz nešto kroz što, nadam se i vjerujem, više nećemo nikad morati proći. Sad je vrijeme tako da se treba otvarati. Doduše radimo to vrlo smjelo i vrlo brzo u Hrvatskoj i možda je to jedini način. Slovenija i Hrvatska su susjedi, to svi znamo. Slovenci imaju jako puno i tradicijski, a ako hoćete interesno veza s Hrvatskom, puno je nekretnina, puno je kuća, puno je nekakvih veza koje se ostvaruju već desetljećima, prema tome drago mi je da smo prve države u ovom dijelu Europe koje su na neki način normalizirale tu komunikaciju. Mi i Baltičke države. I to je to. Osim onoga što je Borut rekao, ja bih još dodao da smo razgovarali malo detaljnije i o pogledima na migrantski izazov, krizu koja je sad malo zastala u ovom razdoblju i to je nešto što nas čeka, što neće stati. Tu je potreban jedan uporan i civiliziran pristup, ali uporan. I time bih ja svoj uvodni dio zaključio. Ti si rekao manje više sve. Odgovorio na vprašanje. Prosim. Nekaj še vprašanje? Učinka Štajerske tukaj je pri tekstu migracije. Tako je zdaj prosila, če lahko kaj več poveste o tem, smo ti kot inženirji. Mogoče ne rečem, da sem dopoldan govoril z predsednico Grčije. Zahvalila sem jo za poslanico, to je bil povod za to, da so se lahko pogovarjala o stvarih, ki zadevajo skupne interese in dotaknila so se tudi migrantske krize. Vi veste, da je Grčija na zunanjih mejah Evropske unije, da je bila tik pred razglasitvijo pandemije deležna hudega navala ilegalnih migrantov in da je takrat o pomoči Evropske unije, se spomnite, da so obiskali Grčijo vsi trije visoki predstavniki vseh institucij, zmogla takrat regulirati ta problem. Ampak to je seveda odložen problem. Mi razumemo, da se bo z postopno ukinitvijo omejitev, ki so veljale za gibanje, tako znotraj kot med državami, seveda val ilegalnih migracij vrnil. Za naju, za nas je zelo pomembno, da Evropska unija skupaj z državami na zunanjih mejah to z pristojnimi silami tudi regulira. To je zelo pomembno. Drugače se bo znova odprla zahodnoevropska pot, zahodno-balkanska
pot in znova bosta Hrvaška in Slovenija deležni problemov in težav, ki jih je mogoče rešiti ta hip ob tej situaciji samo na zunanji meji. Ne Hrvaška, ne Slovenija si ne želite, da bi postala že. Zato potrebujemo skupno evropsko politiku. Problem neće nestati. Hrvatska, kao što znamo, želi ući u Schengen. Vjerujem da taj koncept, odnosno način života na koji se Europa već pomalo navikla u zadnjih desetljeća, nije pokopan ovom krizom. Dapače, vjerujem da nas čekaju, bez obzira na ovo što je iza nas, lijepe godine, ali jasno je da Hrvatska mora i da se od nje očekuje da ispuni određene uvjete. Uvjete, ako hoćete, nepropusnosti, dakle kontrole svojih granica prema nešengenskim državama. U Bosni i Hercegovini se, nažalost, dakle na granici s Hrvatskom redovito okuplja po nekoliko tisuća ljudi koji žele bolji život, žele preći granicu i doći Minhen, Berlin. A to pravo, uz svu sućut i simpatiju koju mogu prema nekome osjećati i prema ambicijama da poboljša svoj život i život svoje obitelji, to pravo ne postoji. I hrvatske vlasti će ga, vjerujem, dakle, naprosto raditi svoj posao i štititi tu granicu na način koji će uvijek biti izvrgnut kritikama onih koji smatraju da su ljudska prava apsolutna. Ja smatram da su skoro apsolutna, ali neka pravila se moraju poštivati. Gospodine Milanović, Hrvatska otvara svoje granice, s obzirom da svake godine veliki broj Slovenaca odlazi na odmor u Hrvatsku. Mislite li da turisti mogu sigurno doći u vašu zemlju i kako mislite da će koronavirus utjecati na turističku sezonu u Hrvatskoj? A ima 100.000 nekretnina i plovila, ne znam koliko čega, ali vjerojatno više nekretnina u Hrvatskoj. Dakle, to su ljudi koji čak i nisu turisti, to su ljudi koji dolaze na svoju privatnu imovinu. Plus turisti koji dolaze kao turisti. Vidjet ćemo, dakle, Hrvatska se otvara, živimo od turizma, možda malo i u prevelikom postotku, možda se malo i previše na to oslanjamo, ali to je sad tako, to se ne može promijeniti tijekom ove preskonferencije. Prema tome, nama je u interesu da što veći broj ljudi dođe i da prodajemo usluge, ali to je više od prodavanja usluge, to je jedan način života. Tako da Slovenija i Hrvatska su krenuli među prvima. Ja sam siguran da će jako puno ljudi iz Slovenije ove godine doći. Čak bih rekao bez ikakvog hemunga, bez straha, bez ograničenja. Za druge ćemo vidjeti. Vrata su svima otvorena, neće svi u istom broju doći i moramo shvatiti i prihvatiti da će ova godina biti ekonomski teška i da za samu krizu kao takvu ne možete ni u koga uprijeti prstom. Mislim, da je to še ena ilustracija tega, kako zelo pomembno je, da smo ne samo dobri sosedje, ampak tudi zares iskreni prijatelji. V takih okoliščinah je tudi neke posebne situacije, ki jih prinaša ta epidemija in čas po njej koronavirusa, mogoče regulirati v dobrobit vseh ljudi, obeh narodov, obeh držav. Sad ćemo vidjeti, evo, za 2-3 tjedna vidjet ćemo kako se stvari razvijaju, hoće to biti nekakvi džepovi koronavirusa ili neće biti uopće, ali izgleda da će ta cijela kriza i psihoza i strah prestati u onom trenutku kad o njoj prestanemo pričati. Tako se nekako veli. Še kakšno vprašanje? Ja, prosim, spet. Na tragu pitanja kolege za vas, predsjedniče Pahor, koja je vaša poruka građanima Slovenije ući ove turističke sezone za one koji su nosili u Hrvatsku? Predsjedniče Milanović, vas je pitao, bili ste opet u Teznom, položili tamo Njemačku su učinili kad ste bili kod nje, samo sami. Mene zanima što se treba dogoditi, odnosno koji se uvjeti moraju ispuniti da se dogodi da kompletan državni vrh zajedno komemorira poratne žrtve nakon kako je prošli vrh. Najprej to, da sta Slovenija in Hrvaška med državami, ki so najbolj vzorno reševale problem širitve koronavirusa, daje neko upanje, da bosta tudi vzorno sodelovali in upravljali s tem problemom po času, po preklicu epidemije. To daje neko zaupanje
Slovencem in Hrvatom, državljankam in državljanom obeh držav, da je tudi medsebojno obiskovanje in letovanje v obeh državah relativno varno. Seveda se bomo morali držati nekaterih vzorcev obnašanja, ki bodo mogoče malce drugačni, ampak v osnovi letujemo v Hrvati na Slovenskem, Slovenci na Hrvaškem, v dveh prijateljskih državah, kjer naletimo na dobro, kako bi rekel, na sijajno atmosfero, kjer smo pričakani kot prijatelji, kjer pričakamo kot prijatelji. Vse to daje turistu en občutek varnosti in zato gre tja še toliko bolj rad. Na Teznom sam bio 2008. prvi puta. Još mislim da nije bio ovaj spomenik ovako ni uređen. Onda sam bio 2012. kao predsjednik Hrvatske vlade. I sada opet, a vaše pitanje što se treba dogoditi da bismo ovdje došli zajedno, pa ja mislim ništa posebno. Možda bi se to i sada dogodilo da nisu izbori i cijela ova gužva oko izbora. Ja mislim da nema nikakvog spora, nikakve dvojbe oko toga šta to memorijalno mjesto predstavlja i šta se tu sa velikom sigurnošću može reći dogodilo. U tjednima nakon 15. svibnja 1945. godine tu je ubijeno i u tenkovske rovove koje je prethodno Wehrmacht iskopao za obranu Maribora, s njihove perspektive obranu. Bačeno više tisuća, kaže se, računa se i do 15.000 vojnika, najvećim dijelom Hrvata, hrvatskog porijekla, ali i Slovenaca i onih trećih koji su bježali na zapad. Nije sporno Tezno, međutim Bleiburg kao manifestacija i konotacija je nešto drugo. Ja vidim da ni sadašnji još uvijek aktualni hrvatski premijer nikada nije otišao u Bleiburg i to nije slučajno. Odnosno, ne prozivam nikoga, to nije slučajno. Dakle, ja sam u Bleiburg otišao 2008. godine kao predsjednik političke stranke, doduše u rujnu, ne u 5. mjesecu kad austrijska policija tamo ureduje i privodi ljude koji ne shvaćaju u kojem vremenu živimo i tko je pobijedio u Drugom svjetskom ratu. Ovo što sam radio i što radim i što sam danas napravio je moje suosjećanje prema žrtvama. I sad ulazimo, svakom sljedećom rečenicom ušao bih u jedno vrlo komplicirano područje u koje sad neću ulaziti. Jer, kažemo, ne treba govoriti o povijesti, vraćamo se u 1941. i 1945. godinu. Neke stvari su potpuno jasne, neke stvari treba čitati i proučavati vrlo vrijedno, čak i pasionirano, da bi mlađe generacije, nemam nikakvu ambiciju biti im tutor, ali da bi ljudi koji o tome možda nisu razmišljali shvatili što se tu stvarno dogodilo, ali ostaje činjenica da je netko naredio i netko izvršio pogubljenje barem 15.000 ljudi koji se nalaze u tim rovovima, da su ti ljudi samom činjenicom da nisu suđeni, a da su bili vojni zarobljenici koje je britanska strana nije htjela prihvatiti ili čak nije mogla prihvatiti jer je najveći broj ljudi ostao u Jugoslaviji ugubljeni. I to je mrlja, to je infekt najtežeg stupnja koji se nikada neće sprati, nažalost, sa onih koji su, sa lica i sa duša onih koji su vodili jedan grozan i na kraju pravedan i pobjednički rat. Zašto je do toga došlo? Ko je to htio? Puno je verzija. Dakle, Tezno da, žrtve da, one su stvarne i nitko ih ne dovodi u pitanje, ali tu ima nekoliko upitnika u cijeloj priči. Na kraju krajeva, sutra je blagdan, odnosno nije blagdan, nego je spomendan. Prema hrvatskom zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima, koji je u stvari u tekstu isti još od 1996. Dakle, taj spomendan koji se sutra obilježava kao subota ili nedjelja najbliža 15. svibnja se zove Dan spomena na žrtve u borbi za slobodu i neovisnost. Tako se zaista zove taj praznik. Neobičan naziv, moram priznati. S obzirom da sam bio premijer, da sam osobno 2012. godine ukinuo pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad obilježavanjem u Bleiburgu, jer sam smatrao i smatrali smo da to Hrvatski sabor ne treba financirati, to je politički stav. Ovakve stvari su mi promicale. Dakle, ima još tema o kojima ćemo, nažalost, trebati razgovarati. Rat je odavno gotov, a ratovi su gotovi, to sam govorio u kampanji i to stvarno mislim,
ali mi smo moderna europska država, svjesni, samosvjesni, otvoreni, ali nema razlike da se u nekim stvarima naprosto sramotimo. I pitanje za gospodina Milanovića, Ivana Bezamos-Haljov, Dnevnik Nove TV. Kažete ima tema o kojima će se razgovarati, mora razgovarati, jedna su izbori. Možda i neće, ali... Jeste li već prelomili i odlučili o datumu, odnosno kojim kriterijima ćete se voditi u odabiru datuma izbora i je li točna informacija da je izgledan sam kraj ljetnika? Sabor nije raspušten. Dakle, sve što vam sad govorim je preko ovlasti ultra vires. Sabor nije raspušten. Ako ga zaista većina raspusti u ponedjeljak, postupit ću u skladu sa zakonom, naravno, i boljim običajima. Dakle, razgovarao sam s premijerom koji mi se javio, nazvao me neposredno prije nego što je javnost izvijestio o odluci, još uvijek odluci, namjeri, intenciji vladajuće većine da raspusti Sabor. Ja sam ga pitao ima li kakve preferencije, on je rekao da nema nikakve. Ja sam ga pitao mogu li to reći javno, on je rekao možeš. I razgovarat ću još i sa vjerojatno predstavnikom ove druge velike grupacije, jedna od dviju najvećih, i donijeti nekakvu odluku u onim uskim okvirima koje mi zakon u stvari ostavlja. Dakle, treba donijeti odluku o raspisivanju izbora, o datumu stupanja odluke na snagu. Taj datum je važan zato što se njime određuje vrijeme trajanja kampanje, koja može biti, ne znam, 15 ili 17 dana i više od toga. To su isto stvari o kojima će trebati voditi računa, ali dajte prvo neka raspuste Sabor, a onda ćemo gledati da se pomire i nekakvi interesi, kako se to kaže, epidemiološke slike i interesi da Hrvatska dobije relativno brzo, koliko god to moguće, stabilnu i koherentnu vlast, vladu, izvršnu vlast, da se baš ne uđe ni previše u vrijeme kada će već veći broj ljudi otići iz gradova. Dakle, da svjesno ću probati spriječiti koliko mogu to što se recimo moglo dogoditi, dogodilo na predsjedničkim izborima stavljanjem drugog kruga predsjedničkih izbora na 5. siječnja, datum kada je 100 do 150 tisuća naših ljudi u inozemstvu, jer zamislite, imaju tu naviku da skijaju, ružna navika. Dakle, time se svjesno ograničava mogućnost ljudi koji imaju nekakve planove, obitelji, vode svoj život, platili su nešto, u biti ih se osujećuje da izađu na izbore. Ja ću to probati koliko je moguće izbjeći. Tako da kogod hoće da mu je lakše izaći. Dobro.